The Holistic Perspective. Yitsa, kumbing babing ni number aki. Basta umpare ang pasama le sa buki di Robin Sharma, The 5 AM Club, at basta tindiade mo mi gusta le sa buki. Botambe. Pero tindiade mo bida ting buki ko ta kung life-changing. Nanta eta ting algo ting buki ko ta cambia hinter e manera ko bota mira bida, biba po bida. At ang bita ko rin, buki aki, lo qual a echo kami tabatata ko Robin tabisa van, bosa nosta un ser humano, pero nosta curpa, alma, corazón y mente. Yes. At ora mi tabata lesa si Maria Lisa ko pa años, mi tabata trata a mí como si fuera mi tabata solamente un mente. Que man, eigenlijk mente riba pia. Yes. Mi no tabata paga atención na mi corazón, mi no tabata paga atención na mi alma, y mi no tabata paga atención na mi curpa. Dus, ora mi tabata pensa, basta mi tingani si algo novo, algo pa, basta 13 nos gente ng comunidad dilanti camera, pa otro nang tambe por conocer nang isinya dinang, undi ekos nang kumidi siguro kumikehasita ilustra con cada undi nang éxito, no tamara solamente na parte dinang, pero na tour e 4 parti nang aki. Anto abo, abing riba mi pat, mi tabi sa storhende sempre pa mostrami mi feminine side. E parte zacht, e parte di coração, e parte di alma ko, eigenlijk mi nota pata nada DJ. Dus mi tumane bosa, e programa que mi no pas ya miso, pa sobre e parte mi da hopi swak ding je. Anto ken otro pa join ko, e sunko eigenlijk mi te kere ko echt abing de mi vida pa mostrami e parte ko abata gewoon flow ding je, want bota kanan to feminine tita basha. Boso, coração ta asina habri, asina, bosa bata asina in touch with that. Anto ami bata solamente in touch with the doing, mente, mind. Mita ya funny ko bata bisa ko seka mita ambi eta bata all the way around. Ami bata too much of that, anto seka bomi abing haya wow, mente, that's also important because you have to set goals. Anto mita kere hope di nos tour, di nos hende nang ta sempre over-identify of those, anto ta under-identify dos sobranan. Dus mita quereta bom iniciativa yitsa para nos inderdaad trece e conscientização e cerca nos ainda nang kubuting kutinang tour de balança. Yes. Yeah. Ipese en nombre do Holistic Perspective, espacio camina nos lo hace interviews nang kuhende ko a inspiranos. Anto hopi dinang notan hopi hende conoce. Pa sombra heroe nang de nos comunidad, nota es nang kubat mira na televisyon, of is nang kaskibi buki, hopi biating hopi silent heroes. Yes. Anto ta nos propósito ko espacio aquí de Holistic Perspective, patrese nang cada dengbos nang kas, ipabos nang mira con cada dinang tocando eigenlijk nang vida, ko ng corazón, ng alma, ng mente, y ng curpa, porta gente que ta inspira y toca vida ng di otro. Antori junto nos por share, bosan por hanya tips, pasa como bosan tambe por usa esa aqui ng riba e 4 área ng aki. Dus no perda nenhum episode de The Holistic Perspective, mas sobre junto nos ta cresce, junto nos ta sinha, at junto nos ta inspira vida ng rond di nos.